Mi potražujemo danas plate za 2003., 2004., 2005., 2006. i molim vas lijepo 2007. godinu. Konopac je spreman, savit će se grane ovih dana. Nislamatični brojevi računa, poluprazni kontejneri, ščupane klupe, nas nema i nikad nas nije ni bilo, samo ti se snilo. Nismo matični brojevi računa, poluprazni kontejneri, ščupane klupe, nas nema i nikad nas nije ni bilo, samo ti se snilo. Ali ste obična bagra s koca i konopca, da nije bilo rata ne bi imali za graha. Hranite ekstreme da zaustave vrijeme, da i djeca budu sluge mržnje, gluposti i straha. From where you're standing, you're a man. From where I'm standing, you're an ape. You're not even an ape, you're a media person. Media is like the weather, only it's man-made weather. Murder? It's pure. Made it impure. You're buying and selling fear. You say why? I say why bother? Interesantno je kako se ovo uspjeli izvesti bez ikakve reakcije građana. Kako to? Svima nam je jasno, poturajući nam pod nos razne priče o tome kako smo različiti, kako ne možemo drugačije, kako nemamo zajedničke budućnosti, zajedničkog cilja, a u praksi dokazali se to je suprotno. Magija. Ne, nego mediji. Oni su ključ vašeg uspjeha. Svi mediji, državni, entitetski, kantonalni, nezavisni, slobodni, su saučesnici u zločinu, Goebbelsovi poslanici, stranački plaćenici i politički vlasnici su ti, koji preko medija nejasnim porukama daje sve u redu i da se da riješiti ili da je toliko komplikovano da je nerješivo izvučenim iz konteksta siju strah i bacaju nam prašinu u oči, dajući nam nadu i povod da im vjerujemo. Mediji su uzrok, a naša apatija posljedica ove manipulacije. Hijena i igara. Objektivnost u BH ne postoji. Ljudi zaokupljeni vlastitim problemima, strahovima, obećanjima, željama, nadajima, misle kako su mali i ne mogu ništa promijeniti, misle da ništa nema smisla, postaju nezainteresovani, a političnost kao takva opcija nije moguća jer svaki argument koji sadrži inertnost u svojoj prirodi automatski postaje pro status quo i samim tim nije više apolitičan. Tako podržavate ovaj povedak. Povedak u tome žele da nas uvjere da smo mi krivi za podjele, pretjeranu potrošnju i nagomilane dugove. Конечно.
Monkey, monkey, monkey. If you see a bearish future in the decade ahead, consider the changes sweeping the world and the opportunities they offer. And the opportunities they offer. Ooh, they really dosed you, Jim. Major load, danger, Will Robinson, danger. You gotta get it together. Focus, focus, focus. Remember the plan. I did my part. What? Shh. Not what, when. Yes, when. Now. Now, Jim. Now. Yes! Now! Buy! Sell! Start! Buy! Purchase! Sell! Yes! No more monkey business! No! More! Monkey business! Yes! Enhance your portfolio! $500! I got $500! I'm insured! Yeah! A window of opportunity is opening now! Now's the time for all the men to seize the moment! The moment! Now's the time for all... I'm a natural born killer.